Ćao svima ljudi, mi kad King Gode i ljudi, ovo je prvi video na ovom kanalu. Igramo Counter Strike Global Offensive. Dakle, ja sam malo prehlađen, ali to nema veze. Idemo. Dakle, imao sam prošli kanal, imao sam 33 subscribera, mislim da je tako. I prestao sam s njim da snimam više. I eto, sad ću biti aktivni na ovom kanalu, dakle, ovo je prva epizoda, prvi video, bolje rečeno. Igramo Counter Strike. Još jedna headshot, 3 headshota. Eto ga, teroristi. Ne znam koliko sam headshotovao, ono 4-5. Prvi na tabeli. Dakle, idemo dalje. Snimao sam Bandicamom. Sljedeći klip bit će sa Frapsom ili ne. Vidjet ću. Au. Ne znam. Fuck, ubiši me. Ne znam, ja baš dobro sa Kalašom. Više znam. Sa Sniperom, sa AWP. Dovoljno lagano igrat. Igra s botovima, kad sam tek instalirao igricu, mogao sam da igram na serverima i danas sam pokušavao i pisalo mi je da moram da kupim igricu preko Steama. Ja nemam onu karticu i nemam para, ja sparam. Mislim, imam je para, nemam onu karticu za kupovanje preko interneta i onak ne bi kupovao da je imam. Ja mislim da bi čak manje platio neko nas kad bi uzeo igricu neđe nađe. Ima dosta, ja malo sad ovako pričam, baš sam prehlađen ono. Jao. Sutra izlazi vjerovatno novi klip. Ok, malo sam zbunio. Ok, eno ga. Fuck. Rocknut. Jedan manje. Što vas je? Beži, ne. Fuck. Ajde još jednu rundu, pa kraj. Ne, fuck. Ajde. Ne mogu to, ajde ovo. Ne vezi. Nema se da ništa prečuje tu pozadni. Da se ništa ne čujete pozadni jer tamo moja sestra i mama pričaju. Pa, eto ljudi, to je to od ovog gameplaya što ste vidjeli ste. Što niste bi ga ostavite like, share i sub. I mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!